Dalan, kinapudno ken biag. Nainbag nga oras yung aming papagayam. Inta ibasa ti maikadwa a Korinto, Kapitulo 10, versikulo 12. Ta saan kami nga agtured a mangibilang wenno mangipada iti bagimi kadagiti mangidaydayaw unay iti bagida. Naggunang dan. Agaramid da iti bukod da apagrukodan, apangrukod iti mismo a bagida. Papagayam, intay denggan ti may sapay apakasaritaan, amay tampok diti programa tayo. Dala, kinapudno, ken biag. Nangingina day ti rubber shoes ko ngam sika. Di ka man matunit. Mano kaya dito sapatos mo? 3,000. Oy, 5,000 dito sapatos ko. Lukunak manan. Original dito ko namsa. Ada kayo matlagayam dito itay kayo pa'y abirbirukan. Or-orayan da kamot ditoy. Jelly, baro ti sapatos mi nito net. Oh, kitaam. Oh. Imbag man, takabarbaro, nagita sapatos yun. Si kaman kit di. Apay adi mo pala sukatan day ta sapatos mo. Saanan nga uso day ta? Ngarod si kalangan ti daan ti sapatos na iti barkada. O, apay nga katawa ka. Anya ti ammom, ang mga naawan mo ti paggatang na. Excuse me, sapatos lang? Agpagatang akmat ka ni mamig. Pagbayad iti kuryente kan abang da iti balay tinasweltong. Awanin tinabati, lakay. Yan anay mo bakit? Kasano ngay nga tan bayadan ni Bobby a contribution. Makisarita ka pa lang iti maestrana. Nagregat lakit din ayat ibiyag. Mami! Si Mang Puta ni Jelly. Ada kami dito'y salas kin ni Daddy. Inakman pa itimplaan iti meriendana. Bayam ka di nga isot timpla iti meriendana. Mami? Ngam nabannog ang nagkapoy sa eskwelaan. Bayam, di mo ruwaman asika amin. Balasang anday ta anak mo. Suruam kit di nga agbalin nga independent. Jelly. Apay akas dyan ni Daddy, Mami? Apay aya. Nag-KJ. Di na kaya't ngagdengag akit yung music? Ay na anak ko, kagura na nga mindagiti dengdenggan nyo ang music ita. Ah, Mami, igatangan nakman matiti sapatos ko. Ni, kaano lang ang idigim matang ta? Barbaro dagiti sapatos dagiti barkada. Siyak lang ti daan. An-ano sampay laang ti sapatos mo, taawan kwarta tayo ita. Hanyamatan. Iyan anay ko laang jesweldo ni Daddy. Kababayin ka dagiti barkada. Nagdaanan di sapatos ko. Nga may soda. Baro dagiti sapatos da. Ayan ni Jelly. Nabsog ka no. Anya man na ti problema ti anak ta. Ay nalakay, agpagpagatang iti sapatos. Anya? Kunak nga awan kwarta tayo ita. Daytan je konak. Inruam mo ti anak mo. Nga amin na kayat na katipaay mo. Ni, apay asyak manin tinakitam. Ay, sabali amin tiwagas mo anang padakkel iti anak ta. Itad mo amin na kayat na, uray saan mo tarumbang. Ay, unay kamutin. Makapaawan ganas ka mangan. Ibagbagak lang ti pudno. Si kakit di ati akim basol. Takurang tiyaw awat mo asweldom para iti pagkasapulan ti pamilyam. Anya? Ay, nagdagsin lakit din ayat ag construction paray. Ay, mapanuga kiti kastaw na ay. Ay katanusan tayo Isumot ti trabaho tayo. Ano kumata mga opisina tayo, mate? Ta nakatugaw tayo lang ije di aircon nyag malmalam. Saan mat siguro pumuraw ti buok ka? Anya na rod. Kat santa mo tanagadal. Tapno mang opisina ta kuma. Ne, altaw mat kaya man. Ay, mangantan. Ay, jak pa'y marik na tibisin ko. Gapoy tinakaro abanog ko. Angam nasken ang manganta tapno damot pamigsa. Imbaggan ka Tasaan ka pa'y ngagpapaadal. Mapadas kung tumat lang. Aday ta. Ay nusak, kurang nga talagang ti sweldok para iti pamilyak. Numuna kat, ano ti paggastusan magpakuliyo ka? Ay kat talaga Nangro na, no pasosyal mat di anak mo. Ay sos, kasi kalaang
Jelly, kita ang tibag ko, oh. Itak lang ang makita dayta Regalo ni manang ko daytoy. Nangina siguro daytaan niya. Siyempre mo't Kaya't ko tikas tabag. agpagatang kamutan. Tapno agpada ta itibag. Ay, Dayta bag mo. Kaano pa'y dayta. Ay na, agpabaro kamutan nagkuripot mo dagiti naganmak ko. Ha? Imbagkan ka Taada ka ba ulan di pamilyayo? Agtram-trabaho mo't ni daddy anya itayan ti trabaho na? Ha? Anya ti trabaho ni daddy ko na. Kwa? Manager. Oh, makitang? Manager mo't gayam? Di agpagatang kay ti baro abag mo. Ano samkit din, dahil ta nakadadaanan abag mo. Jelly, Mami? agrev-review ka mat gayam. Mami, igatangan nakman iti baro abag ko. Nito net, baro jibag na. Papaapalan na. Ala, bayam tay bagak ken ni dadim. Ibaga manan? Agong ito manan day jay? Anya ngay nga rod, kat iso mo ti paggapuan ti kwarta tayo. Kontrabida ni daddy. Nagkuripot pa Puro daan dagiti gamit ko, mami. Mababain akong kadagiti classmates ko. Lakay, adamot sobra di sweldom ita, saan aya? Wen, tako nakasandak pa lang akaltasan ti cash advance ko. Igatangan taman mo't di anak ta itibag na. Una man pa'y tibayat ti kuryente. Kasano nupot din dati silaw tayo. Italaang mo't ngagpagatang ni Jelly Naperdin aya tibag na. Daanan. Saanin nga uso, kasta ka di. Naskan nga uso ti amin agamit na, kasta ka di. Anya kamutan. Di ka man la makauawat ako nakon. Anya sana makawaawat. Idi siya ti agad adal. Sako tibag ko. Sabali ka idi, sabali ita. Kat, manumanan ti balor day tabag nga ipagpagatang ta anak mo. Ribo. Isumati kayat na, sana ya. Agad adal pa'y laeng, ngam ti kayat nan, sosyal ti biyag na. Bagbagam day ta anak mo, aleti. Narigat ti agpaadal. Maturog ak man laeng. Makikidanakan ka nga agawin. Apay, di mo urayan nito, net? Diyak kaya ti makikuyog kan kwa na. Nagginura kayo? Nagsosyal mat ngamin. Kita ang man matagiti gamit ko. Awan naikumparam dagiti gamit nito, net. Talaga maabak ka. Bayam ang makikuyog ka dagiti pada ng matlang nga sosyal. Aman pa'y lang ni daddy. Awan pa'y nga rod, kat ni rabiin. Amangan no iso daytan. Maray, Oh, pare. ni pare, naaksidente. Anya, Intaray may ospital. Diyos ko. Saan ko man nasomrag ito? Sana mabalin, ta-exam tayo ita. Uy nga rod. Apay ngamin, masakit ka di? Nadisgrasya ni daddy. Anya? Awan agbantay kan kwa na iti ospital. Ala, kaasimat. Agdisdis-kitar ni mami iti paggatang iti agas na. Hello? Day tamanan ni sosyal. Anya man nga tanti pasikat na. Bagay ko kadimot lang dayto aritos ko. Nagdakkel mo tan. Dangling daytoy. Kan gold pie. Kat, ipasikat mo manan. Napintas. Regalo ni dadik dayta. Bagka, taday talagpas pasikat tar aramidam. Adagayam ipasikat ko. Di agpasikat ak. Jelly, Andak dito abay mo, daddy. di mo baybayan ti panagadal mo, ha? Nas ka na makalpas ka iti panagadal mo. Uwan, daddy. Bayam pa'y lang dagiti uso agamit dita. Tasaan tayo pa'y makagatang kadagita. Nang runa, ta nakakonfine akpay lang. Uwan, daddy. Intun makalpas ka ni ti panagadal mo. Kat addanton mas no patrabahom. Si kanton ti gumatang kadagiti kayat mo agamit. Uwan, daddy.
Di mo apalan dagiti daduma dita. Akabarbaro amin na gamit da. Tikit di pa nagadal mo ti pang pangronam. On, Daddy. Gantulungam ni mamim. Tane, jak pailaang makatrabaho. Praktis mo't gaya man ti magnaparay. Wala. Narigat mait. Makastoy kong agnanayon. Nangatumot nga min dyan nakatinagamparay. Naulaw akiti da idi akan nitaw. So ajak amon tinapasamak. Hala, agpaimbag ka nga rod Panagkunakat. Mabayag pay. Tinapateg. Nabiyag ka paray. Makaduwampay ti pamilyang. Jelly, anya ti aramidam dito guidance office. Dito yak nga agtrabaho. Anya? Nag-applya kas working student. Ay na. Kas kala kakaasin. Kasapulan nga aramidat daytoy. Tanadisgrasya ni Dadig. Kunam idi ang manager ni Daddy. Construction worker mat gayam. Ay, Kitaam baro man ti sapatos ko. Tonet, saan ako nga umapalkan ka? Sa anak mo't nagpaspasikat Oray katawaan nak nga ag working student. Kandaan dagiti gamit ko. Tinapatag. Malpas ko ti panagadal ko. Daytatiin karik ka ni Daddy. Kastamatan ka ni Mami. Kasta ka di? O sige, panawan kan Tonet. Naskan nga ang trabaho ako. Rumbang at estudyante, saan lang at aggasgastos ti araramidan nga. Ammo namat a panunutan ti kinapatag ti matmatgidan, dagiti naganak nga. Papagayam, ditan tinagibusan ti may sapay a pakasaritaan. Anay tampok dito'y programa tayo. Dalan, kinapudno ken biag. Insurat para iti radyo ni Elena Nodo. Musika kan computer recording technician, Dante Martinez. Isagsagot kada kayo ti MPBC Drama Production Center. Iti DZWD 540. Kandaytoy nga istasyon. Agyaman kami iti inkay panagtarabay, na inbag nga oras kada kayo amin.